Džaba doviš je najkraće što ti mogu da kažem i da te upozorim, a možda još bolje da ti kažem, haram ti je da doviš ako tvoja dova nije ispunila dva uslova. Dova je srž ibadeta i dova je jedan od najvećih ibadeta, ali taj ibadet da bi bio prihvaćen i kabul kod Allaha dželešanuhu mora ispuniti svoja dva uslova. Prvi uslov je da bude radi Allaha, dakle da bude iskreno, i drugi je da bude po sunnetu, po šerijetu, dakle onako kako Islam propisao, a ne onako kako tebe i mene naše želje vuku. Prošli petak sam slušao hutbu, a vjerujem da su i ostali imami isto pripremali, a radi se o svetom mjesecu Redžebu. Treba napomenuti ovdje da svaki imam koji govori o nečemu što će u budućnosti doći i biti od koristi njegovim džematlijama je nešto za veliku pohvalu. No međutim, u ovoj hudbi je hodža spomenuo hadis koji poziva na dovu u kojem se kaže da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada nastupi Redžeb dovio sljedećim riječima: Allahu daj nam bereketa u mjesecu Redžebu i mjesecu Ša'banu, dakle mjesecu poslije njega, a prije Ramazana, i onda da bi rekao i daj nam da dočekamo Ramazan. Ovaj hadis je neispravan i slab i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije izgovorio niti praktikovao i zato je ovakvu dovu džabe učiti. Čak je i haram ako se slijedi ovaj hadis. A mjesec Redžeb nema ama baš nikakvu posebnost u odnosu na druge mjesece osim da je jedan od svetih i time nagrada za dobro djelo u njemu bude veća, a isto tako kazna za loše djelo, ali sve to količinski i ne brojčano. Dakle, broj djela i dobrih i loših ostaje isti, samo je nagrada ili kazna veća. Sve ostalo od posta i klanjanje nekakvih izmišljenih nafila i namaza i obilježavanje noći je novotarija u vjeri koja nema nikakvo uporište niti vjerodostojan dokaz. Da, vjerodostojan, jer da nema ovog uslova, eto nam svakoga sa milion islama. Svako ima svoj din i svoj islam koji mu paše i koji je cute za ovo vrijeme ili ono podneblje. Ali obaveza je svima nama da se, ako se je to u stanju, da se ne počešemo po glavi, a da zato nemamo neki dokaz iz Kur'ana i sunneta. Jeste, tako je, za svaki postupak koji činiš u ime svoje vjere, mora da za to imaš dokaz. Jer jedno veliko pravilo u islamu glasi: svaki ibadet u islamu je haram da se čini, osim da za to imaš neki dokaz iz šerijetskih izvora. Ovo je obaveza i meni i tebi, i hodžama, i muftijama, i rejsovima. Svi smo mi obavezni očistiti svoj din i ibadet i naše institucije od potvora i laži na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na njegov šerijet. Ali zašto je ovo bitno? Bitno je zato što Allah dželešanuhu u suri Al-Fatiha spomenuo 3 vrste ljudi. Prva vrsta su oni kojima je blagodat dao, a to su oni koji su spojili znanje sa radom. Dakle, ono što nauči, to i primjenjuje i praktikuje. Druga skupina, oni na koje se rasrdio, a to su oni koji znaju, ali ne primjenjuju iz znanja, namjerno neće. Tu osobinu imaju neke hodže i pokvareni alimi koji znaju, ali neće, prikrivaju i mudro prešućuju. I treća skupina, oni koji su zalutali, a to je svako ko želi hajr, želi dobro, želi da se Allahu približi sa ibadetima, ali to radi iz neznanja, pa izmišlja ibadete ili ih radi na pogrešan način bez želje da se ispravno poduči. Takvi su i ovi koji rade po hadisu koji je izmišljen, čineći nekakve dove i ibadete, gradeći to na hadisu koji je neispravan. Takvih je uzduž i poprijeko na ovoj zemlji, poput zalutalog zahida i asketa, koji, kako koji vjetar puhne, on se njemu i povinuje. Pravi i jedini musliman je onaj ko spaja ove dvije stvari: ispravno znanje i dobro djelo izgrađeno na tom ispravnom znanju. Sve mimo toga je džaba da se trudiš ili još na sebe grijeh tovariš.